Qalu daulana agana pada makadana qalu iro wana Nabi Musa iro angkai mate ya meloi isuro di pungal ta'ala magere saping amakutane wawana Nabi Musa qalu agana pada makadana udaulana rabbaka bayyilana mahi adararingaki ripamu napan nasangaki magaro yero sapi maga yero sapi qala nakada Nabi Musa innahu yaqulu innaha baqaratul la faridun wala bikrun. Maka Nabi Musa majappu pungal Allah Ta'ala makadai majapur itu sewa sapi la faridun wala bikrun de nama toa de nama tolak de de to nama lolosana ya la faridun wala bikrun yero sapi ngero de nama tolak de to nama lolo de to nama lada ya awanum baina zalik pallawangan na rekwero pallawangan na matoe si bawa mololoe ya pallawangan na mololoe si bawa matoe makadani faf'alu ma tu'marun pada pasilenaran ni menang anu na parentangeko faf'alu ma tu'marun pada pasilenaran ni manang agana perintahnya. Jadi ini sambungan dari sebelumnya bahwa riwatun angkat mate deniri semak kadaniga pikko carana tapang kata mate makutane pa wawana dari Musaro pa aga solusinya ya aga solusinya itu matewe pikku carana magana ka tomate ya ni ka tompunoi maka dai Nabi Musa na parenta yang ngapung Allah Ta'ala magere sapi maka dari mana Nabi Musa man kaje aga hubungan na tomatewe si bawa magere sapingi ya maka dia makor no pudang ngapung Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi Musa mampu bercakap-cakap dengan Allah. Sibak bicara pung Allah Ta'ala. Ya maka dia pung Allah Ta'ala agere sapi ko. Yer watun na magere isur magere sapi. Inar makutane. Makutane makna Nabi Musa. Yero sapi ngemelo gere sapi ngaga. Ya maga tanja-tanjana. Ayene maka Nabi Musa ya na parenta yang ngapung Allah Ta'ala angka ada na pung Allah Ta'ala makada yero sapi melamu gerero ya narito sapi de na motolak da ya de to na mololak da ya tengah-tengah nariko tahu kira-kira tahu mage selane ya kalau lo campang ngadi ya de na motolak da de to na mololak da ya kalau lo campang ya abini-binan nah ya nariko makunrei ya ala kalakengan nah ya makur kapadi ya pallawangan na motolak dai si bawa mololak dai ya kalolo na darlada ya pallawangan na watunna puri buda makaro makana de Musa laksanakan pegoni ro ya pegoni age perintahnya kau pegoni ya pegon laksanakan itu loro mu sapai sapa nur sapingiro ya sapa ni ya narik molologan ni matu ayana ro ye pudana supaya aga solusi nama tiro yero si bawa tu matewe ini masih panjang kisahnya ini masih panjang kisahnya ya di dalam surah ini saya sudah jelaskan bahwa yene pas sabarna ye riasa surah Al-Baqarah. Age sing Al-Baqarah ye naritu saping
Ya magina sabau ilalanna ye kisai ilanna ye surai angkana cerita pun Allah Ta'ala ritujunna persoalan saping itu kokorangi mega surah asangolokolo ya asangolokolo kokorangi angka asa surah Al-Ankabut surah Garangkang angka surah An-Namal surah bere-bere itu sih surah Al-Baqarah surana sapinge angka saping angka tu kokoran surah Al-Fil surah gajah. Nah itu dari mengeribi surah apa lupung ya surah gajah Al-Fil surah gajah ya. Jadi mudah-mudahan nawaringi waktu Allah Ta'ala insyaallah kita akan sambung ini kisah dari Nabi Musa di dalam Al-Quran ini nanti masuk pada surah Al-Baqarah ayat 69. Mudah-mudahan manfaatnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.